Emissão de gabinete Eyman para chegar a uma isla 100% sustentável na 2020 na quadra intimamente que interesse de Wubbo Ockels. E ex-astronauta holandês aqui taboga para uma sociedade que camina mais tanto possível para o uso de energia limpa. Energia alternativa de, por exemplo, solo e viento. Fim de ano passado, Wubbo Ockels sali voor de Scheveningen navegando Ecolution, boto completamente autônomo que aplica tecnologia inovativa para o uso de energia. Tecnologia que, entre outros, usa força de viento para propulsão e para generar eletricidade. Depois de 36 dias, Ecolution adrenta e WAF de Oranjestad. Wubbo Ockels awarda bem assistir o governo ribe caminho de sustentabilidade para 2020. Com o cruze transatlântico de Ecolution, mostrando a perseverança para surpassar turma ao tempo, quer mostrar simbolicamente que uma isla 100% sustentável está possível. Wubbo Ockels aceitou o desafio do primeiro-ministro Mike Eyman para ajudar a acelerar a visão e missão para chegar a uma Aruba totalmente sustentável na 2020. A missão aqui a começar o trajeto hasta histórico de Boto Ecolution. Ela cruza Atlântico usando força de viento e energia alternativa. Pero o professor de física busca companhia de outro fanático de energia sustentável. O jovem engenheiro de eletrotécnica Javier Santiago da parte da tripulação. Generar eletricidade usando energia alternativa não é nada novo para Javier. Nos recorda que é ganador do Green Award Aruba e também é participante do World Solar Challenge na Austrália. Mas vai à Austrália, mas traz auto, nós saímos de 2 lugares do mundo e assim na OPI e fizemos ser conhecido com o Wubbo também, Wubbo Ockels e ela apontou-me se me pôr join e boto, so aqui me pôr assim, so lá aqui mas auto e fez ela apontou-me para join e a mim mané foi de chiquito que eu pensa me digani hasisaki, mas sempre me pensa que o meu hasisaki sempre me biel 50, 60 anos, eu me placa, mas o essa bem visa sim de viajar. Javier Santiago estava encarregado com o aspecto do desenho do auto Nuna 6, com a gana de 2 lugares de carreta solar na Austrália. Minha função do auto está desenhar e optimizar o powertrain do auto. Dus ik ben auto, maar começar full de scratch e nada. Maar waar kijk ik dat team, maar waar ik ben on the market kijk ik dat possível. E maar proba de bij companhia, waar kijk ik team novo na companhia e como po usa nan kennis para ontwikkelen algo que tá mami hom, que tá passa em auto. E assim na ontwikkelen auto que não full drivetrain, dus maar solar panel, como diz MPPT, a machine que saca energia voor die solar, mais óptimo, bateria, maar também bateria e motor controller e motor, dus full com a energia tá flow voor die solo, bij dingen motor, full sei maar design e naturalmente eu opino ajudar e tem gente toda mais experto, dus eu vou trabalhar junto do time e o time vou sacar mais, sacar optimal prestatie, vamos dizer assim. Javier está hope entusiasmado da parte da tripulação de Boto Ecolution, pero também está mostra sua paixão evidente para energia alternativa. Uma atenção para elementos da natureza que capta seu interesse forte chiquito. Minha paixão começar a estar chiquito. Maar começar windsurf e com windsurf vou by quase 100 km/h com viento só e vou não usa gás e nada, vou não se paga gás e vou ligar água, é algo é bom sentimento, vou não se assim nada e assim ela começa a crescer e mauac vamos dizer happy energy, vamos dizer assim, né, que o green pode nabo. E fechei uma build set up e this way I won't manter auto solar e nu na me gusta assim na op, dus me quer que queda sigue dessa ribaje. A conversão de energia convencional para energia renovável é um desenvolvimento que entusiasma o governo.
O entusiasmo do gabinete Eyman para que a energia alternativa tem fundamento em desejo de querer garantizar uma economia responsável, sustentável e pagável. Já acaba aproximadamente 20% de nosso portfólio energético da basar para energia alternativa, esta energia de viento. Agora, quer desenvolver um parque solar que lo suministra 3.3 megawatts de eletricidade via energia solar. Isso aqui lo por abastecer aproximadamente 1.500 casas de eletricidade. Pero não está verdadeiramente assim na rico na solo e viento para generar energia sostenível? Jullie hebben te veel duurzame energie. Jullie zullen ook straks gewoon niet alleen maar de duurzame energie maken voor de bevolking van Aruba. En voor de toeristen van Aruba. Nee, dan heb je nog te veel. Dan ga je bedrijven uitnodigen en zeggen welk bedrijf wil onze groene energie. Zo gaat het gebeuren. Is veel te veel. De ex-astronauta holandês usa a analogia de nosso mundo como veículo especial e habitantes como sua tripulação e sua comparação simbólica com o voto Ecolution. De lucht die we hier zien. Als wij zo naar boven kijken, dan denken we van, nou prima, voelen we ons helemaal veilig. Maar als je omhoog gaat, net als ik met de Space Shuttle, dan kom je in de ruimte en dan kan je helemaal niet leven. Daar is het 200 graden onder nul, daar is geen zuurstof, levensgevaarlijk. Dus die lucht, die beschermt ons tegen gevaren van de ruimte. Als wij nu de aarde zien als een ruimteschip, en dan maken we de vergelijking met dit schip. Midden op de oceaan vaar ik met een sterke romp, zo dik staal, en die beschermt ons tegen de gevaren van de oceaan. Ruimteschip aarde zweeft door de ruimte, maar de romp van ruimteschip aarde is niet van staal, maar is een dun laagje lucht. En als wij ons voelen als bemanningslid van ruimteschip aarde, dan weet ik zeker, dan willen we er goed voor zorgen. Kan niet anders. En dus het gevoel van astronaut ruimteschip aarde, dat is een gevoel wat goed is voor duurzaam. Nos turlo poscoge para desarrollo sostenible si escogencia está fácil. Pese a Wibo Ockels, que ajuda o governo em esforço para apresentar uma alternativa sincera na comunidade e aumentar o nível de conhecimento de matéria. Não me mira o acercamento como diz um esforço para convencer a comunidade que não tem outro caminho que o desenvolvimento sustentável, que para satisfazer a necessidade no futuro de uma sociedade e o bem-estar social, Mr. Corda que recursos do nosso meio ambiente está limitado. Mr. Has uma boa oferta na comunidade, para sua escolhência, para sostenibilidade, está mais fácil. Ik zeg ook vaak, de basis van duurzaam is houden van. Daarom zeg ik, het is met het hart. De techniek natuurlijk, financiën natuurlijk, regelgeving natuurlijk. Al die dingen zijn nodig, maar het moet hier met het hart. Je moet ervan houden. Dan kan je natuurlijk zeggen, maar een Arubaan die houdt toch van Aruba? Ja. En ik denk dat iedere Arubaan die zou voor duurzaamheid kiezen. Als de keuze makkelijk is. Dus een van mijn belangrijkste dingen met de minister-president, is wat kunnen wij doen om die keuze makkelijk te maken. Het alternatief op een eerlijke manier aan te bieden. Want volgens mij wil iedereen het. Ik denk dat je de mensen een heel goed aanbod moet doen. Want daar gaat het om. Want als iemand een goed aanbod ziet, dan doet hij het. Als ik tegen iemand zeg van luister, je kan een gewone auto kopen. En dan moet je benzine tanken elke dag. Of ik zeg van voor hetzelfde geld kan je een elektrische auto kopen. Met een carport, met zonnepanelen. En hoef je geen benzine te kopen. Dan kies je natuurlijk een elektrische auto. Dus het gaat om welke keuze kan je aanbieden. Isaac, energia alternativa é uma maneira que o bonota danha a natureza e costa rondibo. Se você sabe quanto energia você saca for de gasolina que tu cor, você tira de riba inteira dentro do ar e nós mesmos bibando dentro do ar. Então você danha bom mesmo environment, vamos dizer assim. Se tu costa você tira, maneira você tira demo casa. Você bota o ar roupa ele é demo casa que via sushi que tem com e bono que vive dentro. Mesmo que nós assim, com nós terra, per nossa roupa slow com nossa cambia. E a outra cambia, vamos realizar isso aí que não está bom em maneira aí. Então, talvez a gente ganhe cambiar assim uma maneira que
tá bom para o viver com nos isla, nos terra. Después que Ecolution a Aruba, apurba trece uma comparação entre seu cruce transatlântico e o reto para Aruba tá 100% sustentável na 2020. E boto a comportar em grande forma de tormenta na riba la grande. Consequentemente, ribe trajecto para 2020 lo topa momento nan lo parse difícil, pero perseverancia mester prevalece. Desarrollo sostenible simplesmente camen per curar para futuro. Segundo professor Ockels, ora vos escolhe para desarrollo sostenible, pode escolher com coração. Ja. En je krijgt iets ervoor terug. Meer betekenis, meer enthousiasme, een beter verhaal, goede verantwoording naar je kinderen, naar je kleinkinderen. Dus ja, eigenlijk is het geen keuze, eigenlijk spreekt het van zich. Maar het is wel goed te weten dat je daardoor prettiger voelt. En wat belangrijk is dat, en dat is met dit schip ook, dat duurzaam is niet minder. Het is anders en veel leuker. Dat is heel belangrijk. Si me puedo que tenga algo simbólico, a uno está tratando e tormenta, vamos dizer assim, né? A uno está tentando de que tem gente espantar, tem gente não está querendo que não for, me dá espera que o mane ami, que outra gente que cita que de que pode ser capitão, que está walk straight e se walk capitão e vai querer que é por, ou a começa a pensar a mim também por. Lo que mais llama a atenção de Javier en viaje transatlântico riba Ecolution para Aruba é que boto a produzir uma abundância de energia que permite viver confortável na bordo, usando energia alternativa sem a sua apelação riba combustível fóssil. A ideia é que nossa cruza é Atlântico e não usa nada de diesel, nada. Que, mané, botar na casa, me dá coisa muito chiquita, vamos também visa se não usa água para luz, vamos dizer, relax a energia, porque não é gasto não está subindo. Mas net ribe barco que não, se nós tem viento, energia, nós actually mesmo usa para caber energia, so a bateria toda yin, e não pode ir mais. Dus o lifestyle não como por mané desabusar energia, pero que nós tem uma maneira alternativa, você pode usar quanto que você quer, e feeling não que luxurious feeling não, sem mais feeling mané hopi massa e ja também tem hopi momento não bonita que você com o dolphin à noite, ou alguém plankton e vai estreia não, e sem não ja todo algo mágico, vamos dizer assim, né? Algo que deep inside você sente, não? De 3 para 4 lunas, que lang lota estacionada na Aruba, professor Wibo Ockels lo vai assistir governo de desenvolvimento de diferentes projetos riba terreno de sostenibilidade. Tanto Javier Santiago como Wibo Ockels ta sinti que a missão de Aruba 100% sustentável de próximo ano ta quadra com ang interesse. Nog sterker, ik heb eigenlijk al gezegd tegen de minister-president, kijk, ik ben in principe hier 3 maanden. Ik heb het al uitgesteld, ik ga pas weg eind mei. Want het is hier gewoon te fijn en de uitdaging is te groot en ik wil te veel nog voor elkaar hebben. Maar mijn natuur is dat ik wil ook deel zijn van het succes. Alle projecten, ook Ecolution, zijn natuurlijk moeilijk. Zijn altijd lastiger dan je denkt. Maar ik wil doorzetten. En ik wil uiteindelijk, net zoals met Ecolution, dat het resultaat er is. Dus ik heb ook gezegd, ik wil betrokken zijn en blijven tot aan 2020. Totdat ik zie van, hé jongens, het is echt goed gegaan. En ik weet niet hoe dat gaat, misschien moet ik elk jaar terugkomen, dat zien we dan wel. Maar in mijn hart heb ik mij verbonden met deze ambitie.